wan shasora Daka jingbi tuble Bad kados belkaba shisha Ulawan yimnaka Bentakan amperthe Inreban ay jing shayha Kari khasi baro Rev Thomas Jones Ni ay kaburon Upakidak to khasi Uba koridor tam Ulahi kay ang iban Pule bad banfo Kanam jomu kan minjunon Haka perte baro Hanong saulya sohra Ula treisitom Ula pinsa prinya ka gospel jong utray Daka jingi ba jingi ne jong Kajing shay kalamiha Kari kasi jongi Rev Thomas Jones Ni ay kaburong Unong trey ublay balay ti lutialade Upakidak to kasi Unong gikay baba Kajing o sinyan jong bukan sa junon Dakidak to kasi ba ulapin bait Kakin kasi kalaroy bad kiw syafrang Ngikin mau ya uman ka Thomas Jones Day Bad ngi ay jing ya ro ya uble nakabenta jonggu Rev Thomas Jones unong trey ba jing yene Unong sinsyar ka jing jong utray Ka gospel band ka jing tipulawan rahangi Kanam jong mukan junon Hakari khasi